Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Abel. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Idida mo, umapalak kadag iti makitak as sexy ti asawa na. Ngam ita, naawanan na namin pinsan ti apal ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Abel. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakitam di asawa ni insan ko ang naggapoy di Manila, Carol? One month, nakisaupay na rod kanya. Nagpintas na dahil nga asawa ti kasinsin mo. Madlaw nga ay aywanan na naimbag ti bagbagina. Kasla artista, lakay. Kas di ati asawa, saan alumba-lumba? Na, kurso na adam samot di asawa ti kasinsin mo. Saan? Ti kayat ko, kas di ka kumamit. Na, amumot a probinsya ti ayan tayo. Kasanungay ko mga agbali na akas jay kapintas, Abel. Uray saan ka akas di kapintas, no amum kumamit ti ag-diet. Kita man tabagim, kas kalanuang. Na, nagaras mo tanti kasta pa nagsasaong kanya. Kasano ka makatrabaho ijay talon, no pagbali nag-akas jay kakutong tibagi. Anya nga'y tipigsak nga agtrabaho. Pare, kumay kayo man ka ni Carol iji balay. Birthday ngamin ni Bakarte. Nadabasit sa kana. Ken agbibidyo kay tayo kuma. Ay kat mayat data pare, kaano? Inton bigat. O sige, awisak ni bagat ko, taumay kami. Sige, namnamaan kayo. Ay na, lagi masandagiti sa gana yo, Vana. Si kakaditi nagluto ka dagitoy. Ay, saan, Carol? Nilakay ko ti para luto. Imbag manta saan ka alumukmag, kat naglaing kayong nagluto nilakay mo. Kastoy mo't nga minasigot ti baging. Tuladam ngamin aba kahit tapno agbalin ka mat sexy. Oh, husto day takinan mo na. Saan kan nga agpungga? Agday takamanan ako na. Di nakibabain dito ya. Kandi naklapdan amangan. Inawis nak dito'y birthday yan. Sa ita paritan nak amangan. Wen mat ngamin, Abel. Bay tamangan. Taad-dakot nga rod makan. Wala, ngam agtriplimot nga ruden ti bagi na maray. Mapan ka man iti ayan ni kumparim tada kayo tagistorya. Saan kat abang bantayam ti kanan? Nana, anya nga taya ti aramidag. Tapno kumutong ti asawak. Ay, nagado arumbeng apag problemaam. Day takit din pa nagkutong ti asawam, ti pakariribo kaam. Ay, umapalak na rin kadagiti nakutong ti asawa na nanang. Ay, agtal na ka man. Apay day di tatang mo. Katuray namin saan na adinilaw ti kinalukmug kaw. Kita mga nukas di ti kayat namot apam magiyo Ay, kat iso ti tuladam Apay nga main, akom komporme ti apalam aya. Tinapatag, awan dakas nga aramidin ti asawam. Ken nagagat at tumulong ken ka iji talong. Nay, nakaumay kamat dito'y balay, pare. Wan pare, mabalin ka di nga aginumta. Apay, ada problema? Awan maet, basta kayat ko lang ti aginom. Sige Angan saan ta kanayunan ti aginom Agumot ni bagat ko, ano kanayon ti inom ko. Ay kat, wana pare. Nagalaskit din timbagbagam ije balay da kumparim idinapan ka nakiinom. Apay amasuron ka, kat agpay sumat dagiti imbagbagak. Talaga asanak nga ibainan nga asawang anya. Agbiro kan iti sexy nga asawaam. Tangay ibagbagam ang makasuya akon. No saan mo akayat nga ibagak ken katikasta, agdayet ka nga rod. Hay! Makaumaday tangay ibagbagam. Agsina talaungan. Imbis ko mga ikagumaam ti agpakutong, si kapay ti adaganas na makaungay. Di ta ka man langad.
Apay nga umay ka mangan dito. Awan makan iti balayo ay Sana nagluto ni Carol, nanang. Anya? Apay, awan mayapuyaw. At damit, ado, Apay nga ron sana nagluto ti asawam. nakaungat samot na nanang. Gapot pilpilitak nga ag-diet. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bakal! 1, Ito pa man dahil ta music mo. 4, 5, 6, Mapanta ni Jet Alon. 8, Ado ti maubray jay. 7, 6, 5, 4, 3, Sakman lang iti mangidap. 1, 1, Nay, apay nga idadap mo. Kita mo, mati pa nag-exercise ko. Gusto pa'y lang dahil ta. Mapantakit di Jet Alon, ta ado ti matrabaho ijay. Masadutak. Anya pa lang agapong agtrabaho ak. Katag-diet ak narudan. Ah, Si Kanti pa nagtrabaho. Takit kita mo nga exercise ak. unay kan ay ha. Talaga ka di agimura kan. Angin mala. Okay lang kanyak. Siya kung ti mapan ni Jet Alon. Sige, ag-exercise kalatan. Madlaw mo ti kimbutungan ni Carol, Abel. Wala na. Ang madlaw, sakit pa'y lang tinakam na kanyak. Tila kamin araramidam. Ibagak lang aro din na baybay amaw. Itala nga nagsakit tinakam na kanyak, nanang. Intun kumutong. Agyaman tumot lang kanyak day jay. Ay kat barbarang ano kasta ti mapasama. Bakit? Awan mat may suot kon. Tapi adi ka mat aglaban. Maululawak. Agkakapsutak. Diyan ka ba ilang taglaba? Kasta ya. Sakpay lang aro ti aglaba. 1, manipod ita. Si Kanti mga ramid kadagiti trabaho. Agkakapsutakon. Manipod agpakpakutungak. Ay, katuon na, bakit? Sana bali? Masanay kang tumot lang siguro. Apay ngay asikamot ti aglablaba, Abel. Maunulaw ka nung arod ni Carol, nanang. Ang mga no epekto ti panagpakutong na Siguro. Kat di mo pala ipasardeng ti panagpakutong na. Ay, sana na. Kitain nyo, adakal tikim mutungan na. Amangan mo't no agsakit no masubraan na. Isungarod na siya kung ti agtrabaho. Iti kasta, makaina na. Pare, nagsiksimot ni bagat mo. Itay kulaan nakita arimwar di tabalayaw. Uwin pare, kamaudyanan na. Sana kung nga umapapal ka nagiti makita ka sexy ti asawa na. Imbag tanapilit mo agpakuttaw. Adumat arigat ko pare. Siya ka amin ti agtrabaho, tagkakapsot ka no. Sana balay. Masanay tumutlaan itikas di bagina. Makatrabahong tumutlaan. Nanan, nakita yun no sa dino tinapanan ni Carol. Ay, sad mo't. Apay, awan iti balayaw. Jak nga rod na sangputan ni Jay. Eh, saan ko mo't nakita? Ay. Naglukon day di a babae. Di ba't nagpakada. Sapay awan naluto ama ka ni Jebalay. Ala, mapan ka laang dita kusina. At dapay napda iti inlutok. Alaman nga rod nanang, tani. Mabisina ka nagaradaw. Sa dino tinagapwam. Ay na, ada nang hawis kanyak agrupo ti agsumsumba. Simali akon nagboring mo nagmay sa aklatan nga exercise. Amom lakay. Ay na, nag-enjoy si ka. Lumaingat pa'y nga agsala. Kasta ka de. Ay kahit mayat nga rod Ngam, mayat matanti bagim. Gusto ko madaytan a kinakutong mo. Ay, jak kaya ti sumardang ag-exercise. Kakaiso na aking mutong ako. Agsublimanan ati sigud abagik no sumardang ak ag-exercise. Ala. Sika nga rod ti makaamo. Bakal. Ay na pare. Adun ti balasang atiwon ni bagat mo. Pagkunamit pare. Nakita nga rod ija story tay. Nagmayat mo ti pamagina. Sapay kat naka-shorts kan nakasandulaan. Maragsakan ak nga rod iti kasjay apang magina ita. Uray kasjay asana na makatrabaho.
Okay, lata kanya, pare. Ay, saan nakangarudan ang maasikasaw? Una, pare. Saanin ang makaluto, saanin ang makalaba. Ganun mo. Saanin amang mga itin na poy. Puro prutas matikadwa na kang kaninan. Ay, kat ayos latakan katikas jay. Ay, kapilitan na. Anya ngay nga ron. Rumor ka man, ay. Kat kapilitan schedule ti panagsumbak ita. Nya oras ka ngaya makasangpay. Baka malumton, na pagtutulagan ti grupo, akalpasan ti panagsumbami, agpa-swimming di leader mi. Kat no saan ka na mapangay? Saan ka man a KJ dita? Sayang mat no saan amapan, kat libre lang aruden. Carol, nakasagana ka din. Ha? Sino day jay? Kadwak nagsumsumba. Juan Rico! Nakasagana akon! Rumara kon! At dalalaki akadwa yung agsumsumba? Juan! Kas kanyak maglaang anaglukmag kano idi. Pinanawan ti asawa na. Kat iso ti kadwam amapan agsumba ita? Kat anya ko matidakas na ngay. O sige, mapana kon. Hindi. Napanan? Sus, kas lamadi Ay, lalaki ti kakadwana amapan agsumba. Anya ti ko lang. Lalaki ti kadwa na anapan nagsumba. Ngam, pinalubosam. Kas lang amin, saan ako na makasawi di pimanaw na. Diyak amuno anya ti ibagak. Ngam maditirik na, talalaki ti kadwana. Dahil ta ti maganap mo ita. Ita ta sexy ti asawam. Adon ti umasidagkan kwa na alalaki. Sana kastoy ti kayat ko ang mapasamak, nanang. Gapo iti apal mo dayta. Ay, nagsayatan iti ang naggagat ti asawam. Tulungan na ka pa iti trabaho mo iti talon. O itangay. Di pa'y mapanan iti talon. Di pa'y makatrabaho di ti balayaw. Agbibiyag matan abalasang. Kasauyon tuman, nanang. Barang denggan na ngayon. Hanyagay ti ibaga. Ibagayo nga oray sumardengan iti panagsumba na. Sika tinang pilit kan kwa nang agpakutong. Oh, di sika nga ron ti makisao. Ibagam nga isardeng na ti agpasiksay. Ada nagsardang alugan iti batog. Ay, itaot man di tatawa. Yaman nakiti pa nang itulog mo kanya, Rico. Tawanan yaman na. Itong bigat man na. May kanto sukunan. Okay. Anya nga oras mo may ka? Masata tayo, sandali. Sige na ron. Basta urayan ka lang tan. Sige umunag akon. Talaga ajak kayatin ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritak ti asawak. Adakon lakay. Uray ka di iti panagawid, ket dayja Rico ti kadwam. Anya ko matidakas na, kat agpada kami nga rod, iti pagaw-awidan a baryo. Jak kayatin ti kastoy ang mapaspasamak. Anya, saan ka di aday iti kayat mo? Itata sexy akon, adamanan ireklamo. Anya nga rod ti kayat mo nga ramidag. Kayat ko, dito'y kalatan balay. Saan kan arumrumwar? Diyak kayat, maboring at dito balay. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Maminsan pa'y nga agreklamo ka, panawan kan. Nanang, da kayo man ti makisarita iti asawak. Barang da kayo ti dinggan na. Apay, kinasawbaon? O nanang, di namutan ka iti sumardeng agsumba. Nakunana pa'y, ano maminsan pa'y agreklamo ak, sinaan na kon. Daytakat nga main. Amo mo ti epekto na ita pa nagpasiksina. Ay, bayam, siya kung ti makam mo iti asawam. Kasarita ka na sayaan. Nukasta, agbabawi ka itan ang nagpasiksi ti asawa, paray. Huwan pare, kailiw kung ti sigod nga asawa. Tay nagagat amang tulong kanyak, kan nalay nga agluto iti naimas a masida. Kat kasaritam latan iti nasayaat. Timbang sitmut itan. Nulakdak ka nung agsumba, isinanak. Anya, ay, daytan tirigat na. Ninanang langan tinamnamak. Imbagak, nga iso ti makisarita iti asawak. Barang iso ti denggan na.
Anya nga iti ko na ti asawak nanang. Nakasari tayo ka de. Wag, ayusan ti apay. Iswasaan mo na pilitan nga agpakutong ti asawam. Ay, uray mo lang amin ibain ide. Isuday ta tinagsaksakitan tinakam na. Ay, wala nang. Sa Anton. Nagrigat gayam. No saan na ko natulungan iti trabaho. Kan saan na ko nga as-asikaswain. Day ta ti pagnak mam ita. Imbag ata dimngeg kanyak jay asawam. Kat pagyamanak unay da ito'y kada kayo, nanang. Lakay, aldawan. Bumangon ka di tanta masapat ama pa ni Jay Talon. Ha? Agpaiso, bakit? Kaduaan na kay Talon? Apay, saan mo akayat? Ay, kayat ko Abay, kit dinasaan. Bumangon ka nga ro dun. Nakaluto ako ni ti Armusarta. Ha? Manganta nga umuna sa tama pa ni Jay Talon. Ay, katuna, bumangon akon, bakit? Ita, nagsublimanen ti sigod abagi ti asawak, Mr. Lonely. Angam saanen ang napatag kanyak, no nalukmagman. Tinapatag kanyak, kat maasikaso na kon, kan matulungan na kadagiti trabaho. To'y pagayam mo, Abel. Abel, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Kaya't nasaya at met, tadimngeg ti asawam kininanang mo. Dandani na pukawan ka iti asawa. Iso asaan munto napilitan nga agpakutong ti asawam. Taamumon ti epekto na. Ken saan mo kuma nga ibain ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Abel, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbig itakat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Franco. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua a babae tinapasungbat ko. Ket agpilpili a kadakwada, iti idatag ko iti altar. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Franco. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aging kakano ti panag-uray ko iti sungbat mo, Daniela. Pangasim, di na kuman parigatin pa Sige, sungbatan kan, Franco. No kasta, agayan ayatan? Wan, agayan ayatan. Agyamanak, Daniela. Naragsakak unay, tas sinungbatan na kon. Tarakupan ka man nga ron. Franco. Daniela, Daak ditoy. Buyaan kayo. ay Ala ni Tatang. nakababahin ng kinitatang mo. Ay, Rabi ay. Agawin ka na lakay. Alas 9 ni ti Rabi ay. Sana bali, tadamot motor nga pagluganan na, Tatang. Rabi nga roden. Ay, agawin ka na lakay. Ala, inakon Daniela. Agkita tantulangan itong bigat. Umay kantulatan dito iti kastoy arabi. Gaputa awan wayak no bigat. Adaak ija pwesto. No kasta, mapahanak to ijay pwestom. Impay-pay sumgayam timay dito'y pwesto, Franco. Katwan ay, takailiw ka makita. Sika inagkanak matan. Kababain ka dagiti makakit-kita. Anya ko ma, ket agayan ayat tamat. Mabainak nga ron. Anya ko matipagbainan. Arakupen kanto pa iti sangod Ay, saan Ala, agtugaw ka dita tagpagata nga kiti merienda. At Nelia?
Ika man gumatang itin na imas sa merienda. Wan mana. Agawaam mabit lang, taikan ka iti igatang mo. I love you. Apay nagbinsuot ka. Di mo kaya ti agak ko? Sa dino tinapanamit ay agsapa. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Apay nga itaka lang asimurak. At dalaki na sarita ka tao. Asino? Tay may sagayim ko. Nabayag namin na di kam nagkita. Iso na ibayag kami ang nagsarsarita. Amangan mo't no ada in date mo sa Bali. Anya? Awan, Margie. Amo matasi ka lang ti ay ayatek. Sigurado ka? Wen, mala. Inako ni tilamisaan ko. Tado pa'y ti aramida. Okay. Inak matan itilamisaan ko. Sa dino ti papananta, Franco? Ijay balayo. Itulod kan. Kunak man agpasyarta bay. Saanan? Agpasyarta ko ma. Diyak pa'y kaya ti agawit. Itulod kan. Isardang mo ti motor mo. Oh, aday ta. Insardang kon. Bumaba. Ops. Anya ti aramidem. Apay abi mabaka. Ulbod ka. Kunang agpasyarta. Ita. Itulod na kun ijibalay ni. Kat sa dino ko matipapananta. Ijay mall. Masadutak ang mapan ijay. Nukasta. Agbreak tan. Ha? Ditakan. Napanan? Anya di ko na? Ag-break kami? Hoy, Margie! Agsubli ka, tagsarita ta! Oh, apa insan? Nakaumay ka man? Waninsan, umayak lang makisarsarita ken ka. Lusanak ang makasinga. Saan magkadi? Oh, anya ti pagsaritaan ta? Sinong bata nakngaminan tay may kadwa nga inarem ko? Tay ko nam anam-amom ije Facebook? Wen, kasinsin. Ha? Ay, unay kan. Adala nga rodan niya girlfriend mo asuplada? Ita, nagaram ka manan? Aggusto ak namin kini Daniela. Kat, kasanon tay suplada akaayan-ayat mo? Kayat ko mat ni Margie, gaputan na pintas. Kat ni Daniela, saan ka di anapintas? Nagdumada iti kinapintas. Ni Daniela, simple lang nga babae. Ni Margie, social. Anya ti trabaho ni Daniela? Ada pwesto na apaglakwan iti frozen foods. Dayta ti diferensyada. Ni Margie, kat mangup opisina. Idinto ta ni Daniela, kataglaklako. Ngam, di mo tagibasita ni Daniela kasinsin. Ngamin, sigurado nga agur urnong dayjay. Amangan kat no dapay urnong nan Kasta ti kunana. Ada ka nun basit urnong na. Kat ni Margie, adda ka din na urnong nan. Awan na sasaw na kanyak. Kan gastadora ni Margie. Paggastusan na dagiti pagpapintas na. No daduma, uray ka susweldo mi. Naibusan na dagos ti kwartana. Kat umutang kanyak. Ha? Hindi matagbayad. Kasta? No siya ti agpili kasinsin, mas pilyat ni Daniela. Jack kayat ni Margie agastadora. Kasinsin. Ngam kati, paliiwan pa iti ugali ni Daniela. Wen, kasinsin. Ngam, Anya tingam. dakkel abidot ti inaramid mo kasinsin. Agasam ta pinagsukot mo ti girlfriend mo? Wen nga rod. Iso nga ita, sigurado nga agparikot ka. Prutas para ken ka, Daniela. Agyaman naggastos ka pa ilang. Basit labahan nagdayta. Kan may saan mo ta masayang? Takanan nyo may. Agyaman kat nakaumay ka man, rabiin. Pasensya ka na. Nag-overtime ak namin di opisina. Di kagdanag. Sana kagbayag. Iti kasta, saan ka mapuyata? Okay laan. Saan mata ka na yun? Ay, handa ito. Adda man hindi tatang mo iti asidagta. Ay na, di mo latan ikan kano. Kasta talaga ni tatang. Ah, naimbag arabi iyo, tata. Tama eh. Gam na eh. Tapos mo ibinitirabi eh.
Wen tata, sana nga agbayag. Rabi ay, nagamit kan. Tadi ka makasinga. Wen tata, Agsarita kami pa iti 30 minutos tatang, sakbay nga agawid. sana bali. Baliwak tulangan ti umay. Ket isapsapak ton. Sige. Wen gayam, Domingo ton bigat. Saan ta ka di mabalin ti rumwar? Sige. Rumwar ta. Makimisa ta. Ang dagasan nakto ija pwesto. Gapot ang masapa kami nga aglukat ija pwesto. O sige, dagasin kanto ije pweston. Hello? Franco, apay anak ka off the cellphone mo itay. Nalobat. Inawagak ni nanang mo itay, kat ko na nangaawan ka pa iti tabalayo. Apay, sa dino tinapanam? At ka diing date mo sa bali? Awan. Sige. Kahit konti maturog. Bye. Ay, nagalas at talaga ti ugali ni Margie. Kas lamadismaya akon kenkwana. O kasano, Intan? Sige. Nelson. Sikapay lang ti makamo dito'y pwesto Un manang. Sikanto lang ti sumublat a rumwar inton malam. Sige lang manang. Inaklam makimisa inton malam. O sige. In kami mat makimisa itang agsapa. Sikanto inton malam. Un manang. Intan Daniel. Makimisa tabay. Sambutan ta ti umuna amisa. Sige. Nakimisa kagayam, kasinsin nena. Wen, Jack namaan ang makita ka dito yan. Wen. Kadwak gayam ni Daniela. Daniela, ni Nena, kasinsin ko. Hello, Nena. Hello, Daniela. Napintas ka gaya. Thank you. O ala, umunag tayon. Franco? Ni Margie. Apay anak ka off the cellphone mo itay. Ngam adda kagayam dito ay. Inawagak ni nanang mo? Kat ko na naarimwar ka. Nga adda ka no kadwam ang makimisa. Siyempre, siyakti kadwana ang makimisa. Asino kumapay? Kat? Asino day ta kadwayo? Pagayam ko. Oh, ala kasinsin. Umunag tayon. Sige. Nasaysaya ata na lumiklikak ita kada Daniela kan Margie. Anyamot tan apan nakairanranana. No apay nga imay pailahan ni Margie. Mangparak iti pagluganak. Tamapanak laangan iti pwesto ni Daniela. Urayak laangan ni Jay. Manong. Ayan ni Manang Daniela. Apay adi mo kadwa. Nalpas ka din ti misa. San pay? Ngamrimwara ka Jay simbaan. Tama di ti tiyan ko itay. At kiwar mo ten. Kat ni Manang Daniela ngay. Pinanawa ka Jay simbaan. Palpasin na pa'y ti misa. Kasta ka di? Nelson, nasingpat ka din ni Daniela. Una, Manong. Nasingpat. Nagagatpay. Ken saan an arte. Nagasat ka. No isu ti makatuloy, Manong. Kasta ka di. Awan makunakan kwa na, Manong. Franco? Adda ka dito'y pwesto? Uwan. Kadwam gayam ni Nena. Simuro takkan kwa na dito'y pwesto na tapno makita. Iti kasta, dito ako nagumatang iti frozen foods. Kasta gayam. Ni Margie, danda ni malpas ti misa itay rimwar. Dinto pa'y nagtagtagari di rimwar. Daniela, agpakada ako na. Sana bale ta nakita ko na ito'y pwestong. Umayak to gumatang dito'y. Sige, Nena. Kasinsin, umuna akon. Sige. Franco, kaya't kakasarita. Ngam saan dito'y pwesto? Mapanta iti restaurant, iti asidig dito'y pwesto. Sige, agkapita, Franco. Sige. Franco, asino ni Margie? Ada ka dinaskan ama amuak. Ni, awan. Maawatak nga da nagkinaawatan niyo ado ha. Kwa. Awan nagkinaawatan mi.
Awan nagkinawatan niyo. Anya nga ron ti kayat na asawan ti nakita. Idi mo nagtayo ijay simbaan. Kimpat iti takyag mo ni Margie. Sakat nagkaabay kayo pa iti tugaw. Kwa? Saan ka di arumbang asyak ti kaabay mo? Tasyak ti kayan ayat mo. Kasya lang kami ni Margie. Franco, panagkunak kat adanas kan nga ornusan. Iso nga ita. Nasa isayat no waswasan tanti amin kadata. Ha? Ipagarup mo ka di ajak maawatan titigtig na yung ka ni Margie. Agayan ayat kayo. Nalawag dayta. Daniela. Ilibak mo man kan saan. Ngamkasta ti maawatak. Iso nga ita. Agwin na suwasta pailakan. Kano na urnos mo ti amin. Ada aklata dito'y nga gururay. Ngam no awan mauray ko. Nalapit ni Margie ti talagang ay ayata. Saan asya? Ngam, Daniela. Diyak kaya ti kastoy a sitwasyon, Frank. Agwin na suwastan. Nasayatain may kaditi balay, Franco. Kaya't kung agkalay satan. Anya? Agkalay satan, tapno walpasan. Ngimawan pa urnong ta. Nagastos ti kalaysa. Sikat ti lalaki. Iso arumbang asikat ti aggastos. Makaamukan nga agremedyo. Ingka umutang no iso. Basta agkalay satan. Anya? No talaga nga ayayatan nak. Ikalay sana kon iti kabiitan na panawan. Diyak kaya ti agapura iti day taabanag. No kasta, agwin na swasta nga rudan, Franco. No para kanya, okay lang nga in-break na ka ni Margie. Tatalaga ajak magustuhan ti ugali na dadya babae. Si kamot lamis mo tinagkuna, ama dito ugali na. Masairak. Gaputain break nak ni Margie. Kasla diyak kaya't nag-break kami. In-break na kan, iso abay amon. Bayam tagsapol iti mangikalay sa kankwana. Tangay agapuramet nga agkalay sa. Daniela, kaya't kakasarita. Iso nga inawis ka dito yung restaurant. Anya ti pagsaritan ta. Panghasim, tay kan nakitigundaway. Agsinubyan ta ko man. Imbagak mat nga ornosang pay ti amin. Sakbay nga agsubli ka kanya. Daniela, Diyak kayat nga agsinublyan ta. At ilinahon ti pusong kat ni Margie. Aklunat nga ayatan ka, Franco. Ngam, nasakit kanya nga dagayam kain na agaw ko. nag-break kami kini Margie. No kasta, ikampay iti gundaway day tapusob amang rik na. No asino talaga ti ipit-pitik na. Daniela, Tingiti nga manaimbag. No asino talaga ti ayata. iti panaglabas ti aldaw, mariknak, ani Daniela at talaga ti ayatek, Mr. Lonely. Ngem idi dakamatek ti panagayat ko kenkwana, saan nakon nga ayaten? Ket likliklikan nakpayen. Kastan, ket agyaman nak. Tuy pagayam mo, Franco. Agyaman nak pagayam Franco iti daytoy apakasaritaam. Saan anasayaat a pinaggindan mo ti dua akaayan-ayat? Tatalaga asaan anasaya at ti ibunga na. Ala, no talagang ayatem ni Daniela, anu samlata asarungkaran. Ket ikarimmet iti bagim, asaan mo nga uliten ti inaramid mo. Tano uliten pa'y sigurado asikan ti madaksan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam ang nagpailinga di tinaga na Franco, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod.
Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lorena, manipod probinsya ti Cagayan, kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat, tabarang makaibati iti pagliwliwaan kadag iti padak a dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lorena, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pakawanan na kiti dahito yung ibagak ita, Lorena. Anya ti kahit mo asawan, Jojo. Pakawanan na kuma. Nga masapol alipatin na kon. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Anya? Jojo, di na kumamatrabaho ka na kasta. Ang mumot nga ayatan ka unay. Nga masapol nga gawin na swastan. Gaputa masikugan ni Karen. Ket siya ti amatiin inawan na. Anya? Di pa'y mat best friend ko tinangisukatan kanyak. Naulpit ka, Jojo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Ulitak ti agid daw iti pamakawan. Nalabit. Talaga asaan na data ti para iti tunggal maysa. Ket dahito yung ti maudi apa nagkita ta. Nagsakit tayo ito, ngayon naramid mo kanyak. Nagasaksakit. Anya ti aramidam ni ti balay, Karen. Lorena, pakawanan na kumaga po iti kastoy anak pasawag. Arig na inagaw ko kan ni Jojo. Talagamat, nga inaga mo kanyak ni Jojo. Nagpuskol kit di ti rupam ngagparang kanyak kita. Ala, pumanaw kan. Katjak kayatan ang makita ti rupam iti oray kanuman. Maawatak tirik na, Lorena. Katsapay la ko nga. Tadumtang to ti panawan ang mapakawanak. Sige, agpakada akon. Darasam ti pumanaw. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa'y lakanyak. Adto'y iha, inyagan ka iti merienda dito'y salas. Agiamanak, mama. Apay ka di analiday ka manen. Malaglagip mo ka di pa'y laang tinaramid kan ka ni Jojo, akayan-ayat mo. Diyak malapdan ti agliday, mama. Nang roona ka ti pa'y mismo a best friend ko tinagisukatan na kanyak. Nasakit tinakam ko kadakwada ato. Diyak ida mapakawan. Saan ko makasta iha? Sursuruom ti mamakawan, tapno lumag-ad ti riknam. Manglipat kan, kat mga barwanan kamanen. Ang yaman na kadagita apalagi piyo kanyak, mama. Kat sapay la kumangarot, tamalipatak ti panang pasakit kanyak ni Jojo. Atoy Lorena, inggatangan kan iti meriendam dito'y office. Amok ngamin, asaan kan tumanan arumwar tapno ag-break. Anya, ngamsaan ko man arumbang ang nagtakpak ka, Leonard. Inak tulat gumatang di darwar, ano kayat ko timangan? Alakit din. Awata mong dagito'y amakan. Sige ka, agpasugnoda, no di mo ka ng dagito'y ginatang ko aparakan ka. Alaman laangan. Agyaman na kadagiti a merienda, ha? Sana bale, gaputa break time mat, isong ag merienda ta. Ang mga nagpasugnod ka pa yung agpaiso kanyak, no jak awatan. Wow! Nagranyag ti rupa manang Lorena. Madlaw na ragsak ka. Gusto ka, Divina. Talaga ang naragsakak. Gaputa mariknak nga agayatak manan. Kasta ka di manang? Ay, nagsaya atan. Mayat ti kasta manang. Di mo isarata pusom itinagan ni Ayat. Wan ading ko. Katsapay la kumata na iduma ni Leonard ka ni Jojo. Sapay la kuma. Tadinan to dadaulan ti panagtalak nga ipaay ko kankwana. Nakaragragsakak, Lorena. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan, ti ayat ko kan ka. Gaputa mariknak nga agayatak matan kan ka, Leonard. Katsapay la kuma. Tatong palam ti amin akarim kanyak. Ikarik, Lorena.
Ayatan ka iti sibubukal a kinataog. Jak tupulos aramidan, doan niya ti inaramid kan katisigod a nobyo. Mangnamnama ak atong palam amin dagita. Jak lakit di maaklon, no bilang masaktanak manen. Ulitan nga ibaga, Lorena. Jak tupulos aramidan ti kasta. Ipatpatag ka unay-unay, Lorena. Agyaman ak unay, Leonard. Lorena, Karen, sika ka din dayta. wen Lorena, mabalin ka din agsarita ka. Pangasim, patgan na kumauray italaan. Sige, sumrak ka. Agyamanak, Agtugaw ka. agyamanak manen. Ita, apay ngay may kaditi balay. Kan apay nga agsangsangit ka. Gaputa kahit ko nga ulitin ti angkit daw iti pamakawan. Gapu iti naramid ko apanangagaw iti kan ni Jojo kanika. Anya, Lorena, kaya't ko nga ibaga, asaan ang naragsak ti binangon mi a pamilya. Kanayon na kasidaran ni Jojo. Napilitan ka no lang anang ikalay sa kanya. Gaputa masikugak itin. Kan aging ka kano ita. Kat sikati ay ayatan na. pasensya kan Karen. Ngam awan maaramidak iti dayta aparikot yo. Naka-move on akon. Kat awanin bibiyang ko no anyaman ti mapaspasama kada kayo ita. Pagsaritaan nyo dayta. Da kayo matlaadwa ti makaurnos iti dayta. Lorena, pangaasim ko man. Kasaritam ti asawa. Amok, sikat tinanggan na. Marigrigatan ak unay. Pasensya kan. Ngam jak mabalin nga aramidan dayta. Jak kaya ti makibiyang iti parikutyo kan ni Jojo. Jak maten maawagan ni Leonard. Imposible mat nga awan signal iti probinsyada. Iha, sino ka dito awagan? Itay pa di ka makaid na nga awag dita cellphone mo. Ni Leonard, mama. Kanayon maten asaan ko ang maawagan. Manipod na idistino iti probinsyada. Madanagan akpaykit din. Amangan mo't no dakas tinapasamak kan ko, ana. Ay, saan ka nga agpanunot iti negatibo, iha? Ay, tinasayaan. Surutam ni Leonard iti probinsya. Di mo't imbaga na kan ka, ti si bubukal na address na. Awisam ti kabsat mo, kat pasyaran nyo ti kayan ayat mo. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Apay anaramid mo kanyak ti kasto, Leonard. Inayat ka itinapod no. Ngamlino ko naklaang. Pakawan na kuma, Lorena. Ngam natulagan ti kasaramikan ni Alma, asigod akayan ayat ko. Jak imbagbagakan ka. Gaputa jak kayat amasaktan ka. Panagkunam ka di kat saan nakamasaksaktan ita. Nagkari ka ati nagtupulos pasakitan. Adi mo to aramidan tikas iti inaramit iti ni Jojo. Nga magpada kayo matgayam. Manangalilaw kayo. Pakawanan na, Lorena. Naamiris ko. Anigayam Alma ti pudnong ay ayatag. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agpamarangak ay ayatan ka. Ngam mamati ka manunusaan. Pudno nga inayat ka, Lorena. Ulbod! Ulbod ka, Leonard! Nasayaat mo't nasimbangpot kayon, iha. Kumusta kayo tinapanan nyo iti kabsat mo? Nasapulan nyo ka ti lugar da Leonard? Ma! Nagsakitin na mo. Kasla madudog to'y puso. Gapoy tinakaro ang sakit. Anya kami tinapasama. Kapag nagsangit ka.
Uray nakla inarakop. Mama, pastor kan na kami, pay. Kita ulit di pagsasaritaan tayo kadamanang. Agyaman akiti Diyos, Lorena iha. Makita mi man ang tisigod a kinaragsak ti rupa. Wan mama, gaputain inot ang nakalipat kadagitipan nakapasakit ko. Nasayat no kastamanang. Kat, ada ka din baro a love life mo. Blooming ka ngamin. Awan, ading ko. Bay, ampay laday ta ayat-ayat dita. Ipas na ko kiditi ag trabaho. Taday ta ti kasayaatan nga aramidak. Anya? Ang manang Lorena, di mo ko mairikap tapusom itinagan ni Ayat. Laglagi po ang kasaan nga agpapada dagiti lalaki. Husto ni Divina kamsat mo iha. Agayat ka manen. Amok nga dan tumatlaang pudno nga ayat asumangbaykan ka. Nalabit akas ta, mama. Ngamno ita, jakpay lakayat ti makiayan-ayat. Tinapatag, nakamove on akon, kan naragsakak manan. Agpag napat na agman pa'y dito parke. Kaya't ko ti agpasyar manan iti dito alugan. Ay, agpasyarak lata dito eh. Oray awan ka date ko. Kumusta ka, Lorena? Leonard? Ni, sika ka di nga agpaiso? Wan, Lorena. Kumusta ka? Talumot ng atawan, andita nagkikita. Nang nakapimpintas kalata. Panawanak dito eh. Kan may sa, amangan no agungan ti asawam no makisarsarita ka kanyak. Kinapudno na. Duan atawan natin mo sa iti asawak. Ang gapo iti panaganak na. Tilaangan anak mi ti pagalaglagi pakang kuana. Anya? Day tatipudno, Lorena. Katsapay la ko ma. Tanapakawan na kon. Leonard, lipaten tan tinapalabas. Nalabit. Talaga asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Manang Lorena, kasanungay. Nukid dawan ni Manong Leonard nga agsinublian kayo. Anya ti makunam? Imposible mat ang mapasamak dayta, Divina. Talon atawan tinapalabas. Sipod nag-break kami. Kan maysa? Adan anak na pangibukbukan na iti atensyon na. Gam kasanuno bilang tamapasabak day ta iha. Aklonam kadipay? Ay ayatam kadipay ni Leonard? Mama, nakalipat akon. Kan saan kon nga ay ayatan ni Leonard? Sigurado ka, Manang? Sutilin na kadimanan ha, Divina? Ala, bayamon day takabsat mo, Divina. Ituloy tayo kit din timangan. Apay ka di nga inawis nak diti baybay. Ada ka di napatag nga ibagam? Kastangag peso, Lorena. Napatag ti ibagakan ka. Katsapay la ko ma. Tadi nakagura. Anya dita, ibagam lang ta. Lorena, mariknak ngay ayatan kapaylaan. Kat numan nugot ka, kat ikan nak iti may sapa agundaway. Litupak dagiti nagkurkurangakan ka. Kayat ko asikat ti agbalin amay kadwa nga ina, ni marang anak ko. Leonard, kayat kumat nga ibaga. Ana sakita nak iti husto, gapo iti napasamak iti ayan-ayat ta. Inkarikon iti bagik asaan akon nga agayat. Pasensyakan, ngam saan kan nga ay ayatan. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Kat no agayat ak tupay, panawan laangan ti makaibaga. Ita, agtultuloy pa ilaang ti panagdaton kanyak ni Leonard, Mr. Lonely. Ngem mabuti nga kon amasaktan manen. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Lorena. Lorena, pagayam ko, kas ko na ti inam, di mo isarata pusom, ken ayat. No saan man an ni Leonard, bayam asumang bay ti baro nga ayat, itibiyag mo.
Tapno mananam mo matiragsak nga itden ni ayat. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Nalabit at talagalaeng asaan ada kayo ti agkagasat kadagiti immuna nga ayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan na Lorena. Manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.